Good evening, whakalawhalahi atu hane, he tola tau wala tala tu tupuke lata ia moe a whiawhinai. Koe tau le kua ki he tau laini telefoni moe vai ke whalam da kawi ke whahai to ke lau he motu. Ha koe tau ngā hua ke he puhala tū ke hele ki tuku hefo e tau kei polo. Pe he e te ki tāki he whahai ngā hua maua moe whakawhana whikau ko tutuli heka. Koe le kua ni tupu ha kua hele he tau tangata ngā hua kontule ke he whahai malolo hila moe mamutu whalu a tau laini telefoni. Pese ia manako ia ke tuku e tau whakamole mole he whai ngā hua ki tau tangata ko le kua e tau laini telefoni. Kai hai e tau tangata ngā hua he mga honai whai lali ke whakamawhisi e tau le kua ni kau tutupu. Pe he e mena sa he whakaholoanga ke tau kei polo ko Kennedy tuku tama. Ko la te tau whai ngā hua ko hila vai moe whai ngā hua moe whana whikau ke ngā hua uloa. Moi mai ki he telecom ke whakise tau wala kua tau ke tau laini foni si pihia ni ki he tau whakamolianga. Ka whai le kua koe tau whai ngā hua takita ke whamau paupo e halau tolu ni a tau ngā hua. Whamole mole whokia ia ha koe tau le kua ko tutupu. Whai mga hoa ia tō a te whakakatoa toa e whakaholanga nei ka bana ki tō nā kai whai le kua lahi ka tutupu mai ha koe tau whakatoa nei. Kua whiwhili tua e te kitaki whau he whahi whakako tama. Pese ia kua whiwhilia ia nei ke te kitaki e taha whahi mahuinga lahi motu. Nā kai a manaukia ia nei ke kamata ngā hua a te hoko ke mahina o ke topa. Pehe e tau walatala kua mua mai he mtakau puri ngā hua koe mga honai ke ngā hua whalataha ia nei kua mua e ngā hua. Moe te kitaki, ne ko te kitaki e whahi ngā hua ke mga honei ko Mrs. Janet Tasmania. Ke kisia tau ngā hua a tō matutaki atua ia nei ke ka whakausi e ngā hua ha Mrs. Tasmania he mahina ha o ke topa. Amana ki ke whalaulahi walatala nei ke tau aho i mua. Koe ahau whlai le kua mole ne kau whalataha niwe ke tau whakaholanga he aho vai he lalolangi mo lahi e fuluflola he tau whakatakatokanga ke lata i moe aho. Koe vai tahania koloa mahuinga ke lata moe tau momo i tangata moe koe aho kua whamanautu ke mai longa he tau tangata moe lang matai ke lewe kianga he koloa mahuinga nei. Lahi whoki e whia halau tolu ko ngā hua ke whakatauka e whakaholoanga moe lau ia whoki e tau aonga ne ua. Kai lahi whia haku mai ofo whoki ke he pohala ne dausi e matulu e whikau he ahoni si kau whalataha i me whalua tau whahlala ngā hua he whatufono ke he dausi ange ahoni si totahi fufrola he ako kisia me ofo whuki nau e ka mai ke dausi pie ka ngā hua o fuhiulo o loa matulu ke. Whalahi na matulu ke dausi ke he aonga hala tolu ka mahone o uta te matulu la tolu ki whafu ke whakawhiawhia me whiawhia whuku me whalu hata tolu tau tangata he motu hasi. Lahi whakau he hako ke he tau tikitaki tau lala ngā hua hako pia e skisi me anoanga hala tolu ke whikau he hanei kai mua lahi ni ke hata tolu atu hautu pahaki la te me motu. Kua ua fulu e taua nei manatu e aho moe he lalolangi moe whakamatapatu manatu ke he tau nei koe kau whalataha ke he lewe kianga ke he vai. Tunga nei he project ha matolo e Aita Brian ka haia e wala whakamua ne tua e integrate. So ke mui mai he nei e mga hanele corporation nei ha ke lata ke. Ai aonga nofuna tau he lau a whahinga hua ke tausi na tau atakotaha i tau ngā hua ka ntaki ke fuhiulo aloa me ngā hua aloa ke mai ke me katoa toa osi na mena kua manako te tolu ke tausi tunga i e hao nei. Tausi aloa si kautua aloa osi ni ka hao tau ngā hua. Tunga nei he tau lolongo te tolu whai mai he TV. Lahi hai e whiawhia he hao nei he kisia ka hai e whiawhia he tau tamo me pia ni me tau lifulu wa whakalataha mai ei. Kia whoki me la tolu tau kurutu na whakalataha mai ke hai tau la motu me kisi. Nai ki ke kisia e la tolu tau whakasino ka hai tau tolu tau ngā hua he motu kaka tau mina lahi nei a. Tunga nei e hao matolu tau tolu mata kainanga ko Senionga. Me haana tau ngā hua a chontalangi ko me haana tau ngā hua me tu kurutu whakawhiawhia ke tau tamo. Si pia haka mena ni kisia ke he hao nei. Fuluflola whoki tau whakaholoanga he aho ha koe tau lolongo me tau kōri mai he tau aonga lawhia tu me tau whai aonga. Kala hawa lau toro ne kua whakatoka whakaholoanga lahi e kehe tau nei ha kua kau whalatahe tau la ke kehe mai amana ki tau whatu mau e tau tangata ke mai longa ke lewe ki e vai. Ne whatu tala ke whala tau whanau whoki hangao ke halau toro a tau mena iloa ke aho vai.
Koe lai au ne rewe ke vai tō tōru ke. Ua momo e tō waine ke hoko ke anoi hoko 85 vai tō tōru ke ini. Koe hane ni mahuinga ke lewe ke vai? Ke ili tō tangata he aki ni ke mamase. Siko ingai te manhau ni whiwhia lahi hea ho vai hau nei? Having fun mo pele mo to friends aku. Ine vai. Ke ko tangata ke mea. Menong. Ka vai se vai hani we? Ke Honua. Ke se mo e vai ke tolo kai nam to? Ke to paipa. Tula vai. Bamu. Ke to vai. Whiwhia nam to ke hine vai? Fia. He mai e whahinga hoa vai, lahi e māmanga he tau whanau ki he vai, nā mana ki tō mauloti alau tōlu e mahuinga ke lewe ki he vai. Koe tau ono ki mua ke whakatu moi tau ngahua ki he whahinga hoa vai, mo e whalo e tau whakaholoanga he motu tunga e aho kai he lalo langi, mo e whalu fōki. Koe mata ngahua ki lewe ki e vai, kua lata ke lau ia osi tau tangata, mo e whakatu mau ki he tau katoa. Koe whahe tapu nei, kua lahi e amana ki anga he whahinga hua whanua ke lata mo e tālanga anga, he tāpalana ngahua ke lata mo e tau whahinga hua whanua he motu. Ne hoko mai e tāpulotu ko sia osi halawa tau mai he kautaha SPC ke lang matai ki he tau whakatoka nei. Ko ka mata e tau whakatutala whangi ki tō tangata ngahua whanua he motu ke whahe tapu nei. Koe palana nei whoki kua tā langa ha kua kisia longa tau mena tutupu ne kua lauia e tau whahinga ho whanua. Longa whoki tau mena tutupu ke he te puhala ne whanga te tōki lata e ke moa e tau mena kai ke te tōra mutu. Si nono whoki ha koe climate change whoki tā mena ne kua lahi whoki nono ki ai ke kawa whoki he palana nei. Mo e moatu ni ke moa he tau tangata e tau mena kai ke ha ke whakamua ke whakahanta ke tau kaina. Te tau mga whawa ki tau puhala tau mana kai. Si uaki mo ia ka lahi ka e tau mana kai, ka moa ke whanua po ke whunga tau whia. Mai ki whoke tau tangata ha mai ke whakafua atu ke moa ta hara tupe ka mara tupu. Si anono pia lau lahi whoke e palana. Ko e food security ka whakapāpalangi ta ha mea lahi. Uaki mo ia ko e tau puhala ke moa ta puhala tupe. Ki tau tangata, pia whuki ni ki he makesi niwe, pia whuki ni manono atu ki he whaura makesi mai whawhi niwe. Manono whuki ki he climate change ka mena mene ne lahi e kua whuki ki he raulangi, mai pia whuki ni ki he tōra motu. Mai tau pala ni ha tunga tau moko ne tau here mai ki tau fuhe whanua. Pehe mai taha hukui he whahinga hua, koe whakamua nei ke lata. Mai palana pehe nei, amana ki ka katoa toa e tau whakatutalanga ta mai ki ke tause e langa ki whakamua he palana nei. Laulahi whoki e tau whakatutalanga ki tau ngaho kua mole me tau tangata ngau whanua ne kua tause mo e whakamau hefo e tau manatu ia ke tuku whoki ki loto he palana nei he whainga hua. Koe taha manako he whainga hua ki tā langa ta palana ki he whainga hua. Ke ono ke he palana ni ngahua. Na kai ni tālanga me tole palana nei, mo tau tangata he te tōra motu, si whakamohe ki longa he shafu ka whatalahu. Kai moate ki moa he te tangata ngahua whanua e māmaanga, mo e palana ka ki whakangahua, ke horo ki mua e tō ngahua, mo e koe mena laini ha ke māma he tau tangata e palana. Koe simple ha whakapapalaki. Muka e ki māma, mo e muka ki whakangahua, he whaingahua, māma osi te tangata osi, mo e mai ki te tangata ki mitua, ki he palana nei. Si ka nono pia ma tauru ki ua tālanga ma tauru tā palana ki uka, mo e tātu nisi whakamohe ki longa he shelf po ke tau lau lau. Ka nono ki matutaki me yosi ki hei tau stakeholders ka whakapapalangi, ki e whakaonga, mo e whakahaunta ki tau mui tangata ka mui tua ki he palana nei. Koe hatu loto whoki ni kua manau ki ke whakakatoa toa e palana ki he whale, ngā hua he whakatu whana mo e uhoa ki kaeke, kua katoa toa e tau lala ki he kehe ni kua whai matuta kianga ki tau ngā hua whanua.
Koe manako ke mau popo mai whamoli palana ngā hua nei ke mtahiku. He tau whawhasianga tupe nei he whakatuwhanu ke maike ke kamata whakangahua ke tau whasiwhasianga tupe fōu. Koe mahina nei kua lahi e ngahua e whahinga hua leo leo ke whakamanatu ke tau tangata ke tau tongi e tau lai sini ke lata me tau pele o afi, tau manukuli, mo tau lai sini whakaholo. Whakatu mauanga ia whoki e tau whakahauranga ke lata me tau lai sini lime tau, kua hoko mai ke lo tole tau tangata ne kua moua e tau hingoa whakahiku ne ka mata mo tau matatohi koe kā ke he o. Koe talahau mai he whahinga hua nā kaila tokolonga tau tangata ne kua watu ke totongi tau lai sini nei. Mo tau whakangahua e lau tolu ke tau whakahauranga ne kua whamahani ki ei ke tātu tau hukutaki mo tuku atu ke he whawhilianga he mahina pelila poho mei. Koe tau tupe nei kua lata ki tutongi te hoko e hao tolungu whrumataha. He mahina nei hamasi. Ke whakahikua ke hata tonga tau wala tala ke lata ia moi awhi nei koe whakahauranga aho me tau silanga taha he Ecclesia Christiano Niuean e matutua ki tu mau e tau maanga te ki taha ke whakaheke ke tau lolongo. Siki sia tokolonga lohi fōki he tau nei kua whakatoka e whakahauranga nei ke kauwhalataha mo tau matakainanga he motu ki alofi. Longa tau lolongo kua ako mo whasi fōu whalu ke whakataha ke te pokianga mo whalu tau lolongo ke lata mo aho. Taha fōki e lotu ne kauwhalataha te tau nei ke whakahauranga koe lutu katolika. Fia lai fōki tam da kau he aho ke whanono ki alo tolu ke tau leo fulfloala mo i ke alo tolu tau leo. Ke tau osiko fōki tupi e tau ekalesia mo tau matakau ke lata mo e tau ngahua e mtapatu ekalesia he motu. Kua kisia ke he tau nei, tō hia whakatose no mela he tupi ne maua ke molea ni e ua fulu e awhetā la. La he fia he tau matakau kua watu ke whakahauranga nei, mo atu ki a lautolu e tau mamatua tupuna mo toa. Hana tau tolu a tau wala tala te tupu, ke lata ia mui awhi nei na nofaa mai mawhala.